lebyi vuhaxi bya mahungu ya SABC hi haxa thwi kusuka estudio 12 Auckland Park eJoni. Commissioner Madlanga ava enetisiwi hi vumbhoni bya nhloko ya swa timali eka masipala wa Tshwane Metro, Gareth Mnisi. It's alleged that Brigadier Julius Mkhwanazi then organized someone, Mr. X, let's call him Mr. X, to impersonate Mr. Kagiso Lerutla in court. Swirho swa masipala wa Ekurhuleni Metro, Julius Mkhwanazi na Kagiso Lerutla va ta tlhela ekhoto hi Wavumune. Waka hina ntsako ku tlhela hlangana ka mahungu ya Xitsonga ka SABC2. Hi haxela ka channel ya mahungu ya SABC lehaye hi vuhaxi bya DTT. Riperile gqweta ra ntshamo Madlanga Advocate Matthew Chescarlson u byele mukhomankwama wa masipala wa Tshwane Metro, Gareth Mnisi, leswaku swi le rivaleni ku vumbhoni bya yena Mnisi byi na vunwa. Mnisi loyi a nga yimisiwa entirhweni eka masipala u ya mahlweni no nyika vumbhoni emahlweni ka ntshamo lowu nga ePitori. Advocate Chescarlson a konanisa Mnisi hi vuxaka bya yena na Sejeni Fani Nkosi a vula leswaku a va boha xikungu xo nyikana tithendara ta le ka masipala wa Tshwane Metro. Tithendara tin'wana to rindza ta masipala wa Tshwane ti nyikiwe khampani nga phexeya leyi nga ya makwavo wa Sejeni Nkosi. Kambe Mnisi wa landzula leswaku hi yena a pfuna makwavo wa Sejeni Nkosi ku kuma tithendara. I'm going to have to retrace some of the steps you've covered with the Commission because with respect to your answers are transparently false, and although the Commissioners have already, I submit, shown that, there's a lot more evidence that shows it too, so I need to go through that. But before I get there, I just want to clarify, on Friday, when I asked you to explain a certain text, you said, oh no, it's an autocorrect error. I'm going to take him off actually meant I was going to take him on. You've looked at these texts quite closely now, and the Commission has taken you through them quite closely. Have you picked up any other autocorrect errors that you'd like me to be aware of before we start down this road? Chairperson, I think firstly, the indication I see that my answers are false. I must try and firstly address that and respectfully disagree with that because these are the recollection of the events and I am trying to take the Commission through what transpired at that point in time. But I suspect, as you did mention, that as and when we go further, we'll have further discussions, maybe towards what's leading you to that inference. But respectfully, I would like to disagree with that inference, that my answers are false. They are not false, Chair. These are the true events on the recollection of my knowledge as per the sequence of what was going on this topic at hand. Kasita kambe havunharhu bya vona va commissionera a va nga enetisiwi vumbhoni bya Mnisi. Mutshamaxitulu wa commission muavanyisi Mbuyiseli Madlanga u ri swa vilerisa ku va Mnisi tanihi nhloko ya swa timali eTshwane Metro a nga swi twisisi kumbe a nga ri na vutivi byo enta mayelana na leswi vuriwaka conflict of interest. Mnisi wa pfumela leswaku yena na Sejeni Nkosi i vanghana vakulu kambe u ri a nga voni swi hoxekile loko a pfuna makwavo wa Nkosi ku kuma tithendara eka masipala laha yena Mnisi a nga nhloko ya swa timali kona. Hi le tlhelo Commissioner Advocate Sandile Khumalo na yena a nga tsaki hi tinhlamulo ta Mnisi. Here is the first question. Are you saying in the second last text you are not sharing information with Mr. Nkosi? The second last text, no, there's nothing confidential about the text. It's a general message saying purchase orders have been approved. I'm not sure if I'm adhering to your request. I try to answer and then explain. You're not answering my question. Are you saying you are not sharing information? I didn't ask you about whether it's confidential or not. My question to you is, in that text, are you not sharing information with Sergeant Nkosi? It's a message to extend gratitude to the General. I'm not sharing information with him. So when you say purchase orders as per request have been approved, is that not sharing information? Commissioner, the first message says, please extend my gratitude. No, I'm not asking about the first message. Mr. Mnisi, I'm asking about purchase orders as per request have been approved. When you say that to Sergeant Nkosi, are you not sharing information with him?
I am sharing information. Exactly. So why does it have to take 5 minutes? Nhloko ya maphorisa ya masipala wa Ekurhuleni Metro Julius Mkhwanazi na muhlokulobye Kagiso Lerutle loyi a nga nhloko swa timali kona ka masipala lowuya va ta tama va ha ri exitokisini vusiku byinharhu lebyi taka. Lavambirhi a va ri ekhoto ya Boksburg endzhaku ko khomiwa maheleni na vhiki. Mkhwanazi na Lerutle va hehliwa hi vukungundzwani, manyala no sivela voko ra nawu endzhaku ro ku va va hoxe ti-blue lights kumbe timboni ta xiphorisa etimovheni ta Cat Matlala loyi a vuriwa ku va xin'wana xa swigevenga swikulu laha tikweni. Va ta tlhela ekhoto leyi ya Boksburg hi Wavumune eka ntshamo wo endla xikombelo xa bail. It's alleged that Brigadier Julius Mkhwanazi then organized someone, Mr. X, let's call him Mr. X, to impersonate Mr. Kagiso Lerutle in court. So they found Mr. X, and Mr. X then agreed to appear in court to impersonate Mr. Kagiso Lerutle. So on the Wednesday, when Mr. Kagiso Lerutle was then supposed to appear in court, Mr. X then appeared on his behalf. With all the details, the charge sheet had Mr. Kagiso Lerutle's details, as well as the charge of speeding. Ntshamo wa xikombelo xa bail hi Sejeni Fani Nkosi wu ta emahlweni wa vunharhu. Sejeni Nkosi loyi a ri mbhoni eka ntshamo wa Madlanga a tlhele ekhoto ya Pitori namuntlha. Sejeni u khome mavhiki mambirhi lama nga hundza endzhaku ka loko maphorisa va seche kaya ra yena ePitori. Eka misecho ku kumeke tidokete le xiphoriseni, swibalesa na mali yo ringana magidi 50 wa tirandi. Gqweta u kombele leswaku Sejeni Nkosi a tshunxiwa hi bail naswona u ri a nga kota ku hakela magidi 10 wa tirandi ya bail. Hambiswiritano vachuchisi hi le tlhelo va byele khoto leswaku Nkosi ha munhu wo tshembeka leswaku u ta vuya ekhoto loko o nyikiwa bail. Vachuchisi va ri u langute na swihehlo swo tumbeta swigevenga na vugevenga ematshan'wini yo byi lavisisa. Magistrata u ta teka xiboho mayelana na xikombelo xa bail xa Nkosi hi Wavunharhu. Kasi hari ka mahungu ya tikhoto, Vusimusi Cat Matlala u ta va a ri khotsweni ra Kgoshi Mampuru ePitori ku fikela loko a tlhelela ekhoto nakambe n'hweti leyi taka. Khoto ya Pitori yi lerise leswaku a pfa a rhurhisiwile ekhotsweni ra le Kokstad eKwaZulu-Natal a vuya ePitori. Cat Matlala u hehliwa hi milandzu ya vukungundzwani bya thendera 360 million ya le xiphoriseni hi khampani ya yena ya Medicare 24. Cat Matlala u kombele khoto ya majistarata ya Pitori ku fambisa ku tlheriseriwa ka yena ekhotsweni ra Kgoshi Mampuru. Muhehli wa mayelana ni vuxisi ni vukungundzwana a pfaleriwe ekhotsweni ra Ebongweni eKwaZulu-Natal. U yisiwe kona hi N'wendzamhala lembe leri nga hundza hi ndzawulo ya makhotso. Magqwetha yakwe va ri swa tika ku tihlanganisa na yena loko a ri kule ngopfu. The request is that he be detained at Kgoshi Mampuru until the next court date. This obviously will enable us, now that we have engaged the state officially on these instructions, to finalize whatever processes amongst ourselves. Matlala u hehliwa na 12 wa maphorisa ya swivandla swa le henhla hi milandzu ya vukungundzwana bya tithendara. Mfumo wu pfumelelane ni magqwetha leswaku Vusi Matlala u fanele a tlhelela ekhotsweni ra Kgoshi Mampuru. On the previous occasion, Mr. Matlala was removed contrary to a court order. He was taken to Mbongweni, maximum security, and then it became a huge problem for the state. Also a very risky problem, Your Worship, as IDEC officials had to transport him and move him to Kgoshi Mampuru. So my request, Your Worship, is that he be kept at Kgoshi Mampuru. Matlala u tama a ha ri khotsweni loko va hehliwa kulobye va nyikiwe bail. Eka ntshamo wa khoto wo hetelela wa siku ra nkombo Dzivamisoko a nga tanga ekhoto endzhaku va a nga kumanga vutleketli kusuka eKokstad. We are obliged to the request that our officials should collect him from Kokstad back to Pretoria and Kgoshi Mampuru. At this point, that would be the arrangement, but we want these consultations to be completed. Hence, we also requested that he remain in Pretoria
so that consultations may be completed without having to always travel to pick him up from KZN back to Pretoria. Mfumo wu tshemba leswaku Matlala u tirhise vuxokoxoko bya vunwa ku kuma thendara ya maphorisa. Matlala ni vahehliwakulobye va languteriwe ku ta ekhoto nakambe hi siku ra 13 n'hweti leyi taka. Va ndyangu wa Jimmy Mohlala na Semi Mpatlanyane va amukele swihehlo leswi nga boxiwa hi Commissioner wa Maphorisa eMpumalanga. Eka nhlengetano ya mahungu, Lieutenant General Daphne Manamela u hehle leswaku vafambisi va le xiphoriseni eMpumalanga va tirhisana na swigevenga. U ri swigevenga leswi swi katsa na leswi nga dlaya yena Jimmy Mohlala loyi a nga paluxa vukungundzwana bya thendara yo akiwa ka rivala ra World Cup ra le Mbombela. It was never a good moment that you can think that you can put closure in it, you know, because we felt as if this was sort of like an abuse for the family, an abuse for us, a trauma at the same time, where we need comfort, but we actually receiving trauma and we're receiving allegations of being the first suspect and also being tortured, and I believe it's violence at the same time. SAPS has been captured for the longest time by one man, the former Deputy President, Mr. Didi Mabuza. It's proven by these cases that Jimmy dies in such a manner and nobody has been arrested for so many years, 17 years down the line. Semi dies the following year. This was sort of a culture that whoever troubled us, we're going to make a sacrifice in January. We want to see a comprehensive report from both the province and the national police. The suspended commissioner of Mpumalanga, Manamela, said that she only dealt with the administrative part of it. The political and the more corrupt issues, she didn't deal with it. So we need to know those things. Life is life. You only live and die once. I took an oath. I had a bet. It's in my blood. I'm 31 years service in the police. So wherever I go with death. So you cannot run away from death, but make sure that if you want to kill me, don't miss me. Loko hi mavhengeleni kece hi ba hi khomile rin'wana ra tinsimu leti Kenny Bevula a nga ta tsundzukiwa ha tona. Tshama na hina. Malanguta mahungu eka SABC kasi ku tlhela halanguta hungu leri nga rhanga kotara ntshamo Madlanga Advocate Matthew Chescalson u byele mukhomankwama wa masipala wa Tshwane Metro Gareth Mnisi leswaku swi leri vala nkhuvo mbhoni bya yena Mnisi byi ni vunwa. Mnisi loyi a nga yimisiwa entirhweni eka masipala u ya mahlweni no nyika mbhoni eka ntshamo wa Madlanga lowu nga ePitori. Matsalankulu wa vandla ra ANC fikile Mbalula u ri vandla ri ta lerisa vanhu lava nga swirho ha swimbirhi ANC na SACP ku veka kahle erivaleni leswaku va yime kwihi. SAPC kumbe SACP ri xungeta ku ya nghenelela nhlawulo lowu taka ha roxe ri tshika ku vhotela munghana ANC. Mbalula u ri swirho leswi khumbekaka va nyikiwe 10 wa masiku ku hlamusela laha va nga yima kona handle ka swona va ta tshinyiwa. The letter will be written, it's not yet written, by the Secretary General to all ANC members, including those who are in the SACP, to respond in 10 days if ever they will campaign for the ANC or the SACP. That letter will come out next week to all members. Now, if you don't respond to that letter, but you continue to campaign for the SACP, there will be consequences. Because the ANC constitution is very clear that dual membership is acceptable. But if now the Communist Party is a party on its own, is campaigning, and therefore you are a SACP member and you campaign for the SACP, you'll have to choose the SACP. And then you have to respond to us so that our task is easier. But we are not going to chase communists out of the ANC.
because the alliance is not broken. The SACP have simply taken a decision to stand as a party in the coming local government election. Vatswari na vaaki va le Alexander en'walungu wa Joni va pfale xikolo xa Bovet Primary elokixini leriya. Va kombisa ku vilela ku hlakala ka muako wa xikolo no tala ka vana ku tlula mpimo. Va koxa leswaku ndzawulo ya dyondzo eGauteng yi nghenelela hi xihatla. The problem started like 2009 and beyond. The problem that we are having is overcrowding, of which even a lack of infrastructures. We don't even have the proper toilet. And you know that not having the proper sanitation lead to sickness and whatsoever. Our learners are always getting sick all of the time. At the clinic or at the health facilities, they said that the bacteria infection due to those toilets. So what we did, we have addressed it with the department several times. Not even the department, from the district, starting from the district several times. They just keep on promising. And this overcrowding led us to many things, even bullying and whatsoever. Just because every time when it's early in the morning or after the break, learners, they're supposed to fight for a chase. The main issue that we are all here gathered today, it's the overcrowding inside the school. Our kids are overcrowded inside Bovet Primary School. There's a class thereby you have 91 kids in one class, whereby they have to share, you have 3 kids sitting in one chair. Some are sitting on the floor. We have girls who sit on the floor. Now we're towards winter and nothing is being done about that. Xiyimbeleri xa ndhuma xa vunanga bya Xitsonga Kenny Bevula u hundze emisaveni a ri 53 wa malembe. U hundze emisaveni vusiku bya tolo endzhaku ka vuvabyi bya fukuzana. Vandyangu va vula leswaku Bevula u ta tsundzukiwa hi vona kumbe u ta tsundzukiwa hi vunanga bya yena na rirhandzu ra yena eka vunanga bya Xitsonga. Bevula loyi Chesa Papa ra ntima ri wela xiyenge xa vunanga bya Xitsonga. Kenny Bevula u hundze emisaveni endzhaku ka karatiwa hi vuvabyi bya mfukuzana. Varhandzi na vaseketeri va vunanga bya Xitsonga va ta tsundzuka Bevula hi tinsimu to fana na Swarila, Kecekece na tin'wana. Va ndyangu veri u ta tsundzukiwa hi nyiko na rirhandzu ra yena eka vunanga bya Xitsonga. Timbi leti nga na gome mi tivisa ku Kenny Bevula va ri kona va yisile emisaveni matolo. Kenny Bevula ta va tsundzuka swinene hi music wa vona. Vunanga bya vona vunanga lebyi byi rhandziwa hi vanhu swinene ngopfu. A va ri munhu a va rhandza ndyangu wa vona swinene, vamakwini wa vona swinene ngopfu. So loko swi ri tani timbi ti tshovekini swinene ku lexi nga ta xi endla hi rilela hosini. Bevula u tirhe na tinqambi to fana na Joe Shirimani, Benny Mayengani, Sandile Chabalala na van'wana vo tala. Shirimani loyi a nga humelerisa tin'wana ta tinsimu ta Bevula u ri va lahlekele hi munghana, mutirhikulobye na yin'wana ya tinhenha eka vunanga bya Xitsonga. Vaseketeri va yena va rhumile marito yo chavelela no tsundzuka mintirho ya yena. Xiyimbeleri xa yena Kenny Bevula ta tsundzuka hi masiku na minkarhi a xi etlele hi kurhula. Ta tsundzuka swinene hi risimu ra yena ra Kecekece ba hi khomile. Ntirho wa nkosi u ta va hi Mugqivela wa vhiki leri eka vona ka Bevula handle ka Malamulele. Itsitsi Baloyi wa mahungu ya SABC eJoni. Randela kaya bebukelo pemesona timali ta man'wana matiko. Nxavo dolara R635 mpondo 2210 euro 1926 kasi pula atiko aka na Botswana i R115. Minkavelo aka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku $4,809 a ounce, platinum i $2,074 a ounce, kasi nxavo oil misi $94.52 hi mphongolo. Kasi namuntlha magimeta kwala ri perile.
riperile a langutise leswaku maxelo ya tshamise ku yini madyambu ya namuntlha loko hi langutisa ka la xifundzeninkulu xa Limpopo kona ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona kasi loko hi langutisa ka la xifundzeninkulu xa Mpumalanga kasi na kwala xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal nakona ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona kasi loko hi langutisa kwala Western Cape nakona ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona kasi na mundzuku nakona timpfula ta va ti kha ti ya emahlweni loko hi langutisa kwala xikarhi ka tiko kona ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona loko hi langutisa kwala Gauteng kona ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi kha yi famba ka 80 wa ti-percent kasi loko hi langutisa na kwala xikarhi ka tiko nakona ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona kwala ka 30 wa ti-percent a hi langutiseni leswaku vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku languteliwe timpfula ta matimba leti nga ta va ti ri kona kwala xifundzeninkulu xa Limpopo kasi na kwala xifundzeninkulu xa Mpumalanga kasi loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa Western Cape kasi kona ku languteliwe magandlati lama nga ta va ma ri kona kasi swilemukiso naswona swi ta va swi kha swi ya emahlweni ka siku ra mundzuku loko hi langutisa xifundzeninkulu xa Limpopo Mpumalanga kasi na kwala Gauteng kona ku na mpfula ya tilo kasi loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa North West kasi na kona ku languteliwe mpfula ya tilo leyi nga ta va ri kona kasi na magandlati ya kona ya moya ya ta va kha ya ya emahlweni kwala xifundzeninkulu xa Western Cape a hi langutiseni leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini kwala xifundzeninkulu xa Gauteng kasi kona ku languteliwe mpfula eka tindhawu tin'wana loko langutisa Pretoria 25 kasi Johannesburg yona yi ta va yi kha yi famba ka 23 wa ti-degrees a hi langutiseni kwala xifundzeninkulu xa Limpopo kasi na kona ku languteliwe mpfula eka tindhawu tin'wana loko hi langutisa kwala Musina 28 kasi loko hi langutisa kwala Giyani Maphata Blinkwater Dzumeri kasi na kwala Botsoleni hi nga rivali ka Homi ne le Brinkwater nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela loko hi langutisa kwala Polokwane nakona ku ta va kha famba ka 24 wa ti-degrees Phalaborwa nakona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 27 wa ti-degrees loko langutisa xifundzeninkulu xa Mpumalanga kasi nakona ku languteliwe maxelo langa ta va kha ku kufumela eka tindhawu tin'wana Skukuza 28 kasi Emelo yona yi ta va yi kha famba kwala ka 24 wa ti-degrees kasi loko langutisa mundzuku kwala xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal nakona ku languteliwe mpfula eka tindhawu tin'wana ku hisa Richards Bay Durban nakona ku kufumela kasi loko hi langutisa kwala Ladysmith kona ku ta va kha ku hisa famba ka 30 wa ti-degrees loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Eastern Cape kasi kona ku languteliwe maxelo yo kufumela eka tindhawu tin'wana Mthatha 24 kasi loko langutisa kwala dorobeni ra Gqeberha nakona ku ta va kha ku kufumela famba ka 24 wa ti-degrees loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Western Cape kasi kona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku kufumela eka tindhawu tin'wana George 20 kasi loko langutisa kwala dorobeni ra Cape Town kona ku ta va kha ku titimela yi famba eka 15 wa ti-degrees loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Northern Cape kasi nakona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku titimela eka tindhawu tin'wana ku titimela Springbok kasi Kurumani kona ku ta va kha ku kufumela kasi ku kufumela Upington kasi loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Free State kasi nakona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku ri na ku kufumela kambe ku ri na timpfula eka tindhawu tin'wana loko langutisa Bloemfontein 21 kasi loko langutisa kwala Welkom nakona ku ta va kha ku kufumela famba ka 23 wa ti-degrees loko langutisa kwala North West kasi nakona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku ri na mpfula eka tindhawu tin'wana loko langutisa kwala Rustenburg yi ta va yi kha famba ka 26 kasi loko langutisa kwala Mahikeng nakona ku ta va kha ku kufumela kasi loko langutisa kwala Tusker kasi na kwala Vryburg nakona ku ta va kha ku kufumela leswi a mi khomile swona eka maxelo riperile